Morning guys, and today we're gonna feature my favorite pungko-pungko. Dari ang Carlitos pungko-pungko. O dari sa dari makuwat ko sa bago. Dari sa Carlitos pungko-pungko sa Capitol site. Ano yan itong luto, pork chop na luto. Napay lumpia, gahuwat. Pero sige lang, mukuha na lang ko na So napay lain rin. Pwede mga ginabot. Ngoyong. Aligo mabiyay. May mubo, pero sige lang. Manok. Upay mubo din, no? Sige lang. Kanin lang sa. Alright. Pila ng ginabot eh? 40. Anong ngoyong? 15 pesos. 15. Sige. Hotdog. Longganisa na lang sa ta. Huwag ko para lain-laing na. Kan na. Yung kanina mong pork chop, nagpila eh. Ano ba? Nagpila na. Ulit na, kanisa. Pero sige lang, kanaan sa natin yung giluto na rin. Awara. Iyawat sa. Yan na mag-pork chop. Gawat sa gusmobo. Mga paborito din. Alright. Dapat po. Una. Bombay. Bombay. Pila na yung pork chop, di mo? Tinta. Sikit pa ni. Magkuhaon. Tawag di akong hiwat, pero sige lang. Paano na ito tanan para lugay na ito kakaon din eh. Na ang tawag gigluto na mga hiwat. Nanong kaon way Bombay. Urot na wala may kaon, nami kaon nila. Pila niya dito ya. Naatanan. Yan ang atong gihuwat, ang atong tawgi. May tawgi ba? 500,000. Uy, ligo man inday, dagan man. Iyak ka ng sir. 120. Your debt is 320,000 cash. It's enough. Yaw, 330,000 cash mo doon. Na. Na ng tawgi, mga akong gihuwat. Sige lang. Pagsugo na kung kaon na lang. Pag-abot na yung tawgi, ay problema. Wapa kayo. Bye-bye. Mudit. Ako, aligri kaya kung una, kung pagkusog na gini, kuha ng tubig, sud balay, hasod kita. Oo na. Alright, nanulumpia ba? Atong gihuwat. Na. Ito na. Ako pang pamugnawo na gamay. Para mga naong lumpia eh. Time. Yan po na. Wapa, no? Tawag eh, branded. Ay, tulog kayo kung nung kakaon. Oo lagi.
Mo ding kuan ikaw unsa man imong day off karon? Oh, bago Domingo. Amo mo sa so mo dad ah. Lato tulitan. Aw, trabaho di sa karon. Unsa yan day off? Mall man depende. Mo Dili gid sa weekend. so, nga sa day off gihapon. Wala ya po. Sakit ko. Morning guys, ang Carlitos Pungko here at Capital Site. Dari lang sa, I think this is Avila Street at bang lang sa Unity Coffee. Oh, padung na dito Cebu Doctors. Oh, DS Building. Oh. It was an awesome breakfast as always. There is Carlitos Pungko. And you know, it's really one of my favorite Pungko spots here in Cebu. Okay, you know, especially ilang kanilang mubo, ilang toge, lumpiang toge. The best, 5 pesos ra, bagong prito, crispy, init, and you know, affordable. And muna, if you're looking for a good place to eat, check them out. This is one of the, you know, for me, it's really my favorite, one of my favorite hole in the walls here in the city. Yeah, Dili Samok, di ba? Nailingkuranan, kung saan, kaparkingan, especially na Sunday. On weekdays, I think nani bayad or no parking but pero nani ko pay parking sa Atbang. Basta Atbang lang si Unity Coffee. And thank you so much for watching, and you know, I hope you will still support mga gagmay na eateries, especially gana na kilid-kilid, the hole in the walls. Still gonna feature them, di ba? And thank you so much for watching, and you know, padayon sa pagsuporta, and keep on eating. Bye.